Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Abunda Rohani kita bersama, yaitu Abu di Payapasi. Kepada Abu, kamu persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka imanan daima wa yaqinan sarika wa ghina 'anil nas. Allahumma ahyina bil iman, misna bil iman, wahsyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jaddina wal jaddatina wa li ustazina wa li qarabatina wa li masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal palestin wa ahlikil kafarata wal yahudiya wal israila wal zonis wal amerika wa kullil musyrikin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madai ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.